Siyabonga kakhulu ukuhlabelela okuhle kangaka. Ingane uNkulunkulu engalibusisa. Angikwazi ukuthi amazwi kade ephuma ngaphi kodwa ngizwe emnandi amazwi angikhona. Kodwa ukuthi ade ephuma ngaphi ngibona umama kuphela ngapha emuva. Semele lisifakele iscreen lathi ngapha sibone amazwi ukuthi aphuma ngaphi. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu lomusa lothando asenzele kahle. So izolo sikhulume ngabo ara abangaki abathathu. Asike sigijime kibo kafitshane nje o ara abathathu. Ngithanda ukunanzelela abangenzanga imistake. Ngicela ukubona izandla. Ngiyakwazi ukuthi bakhona abangenzanga imistake. Hallelujah. Hallelujah. Inkosi lomusa lothando lenzele kahle liqhubeke lingenzi mistake. Lingenzi mistake futhi ezulwini lingalovi. Yes, lingalovi. Engani uNkulunkulu engalenzela kahle. Sithanda ukunanzelela isingandanga ukuthi sikhonze labo. Engani uNkulunkulu engalenzela kahle. Nxa sikhangela amakhaya ethu ukuthi amakhaya ethu abe ngamakhaya alokuthula, amakhaya alothando, amakhaya lapho kuhlala khona umusa kaNkulunkulu. Ngakho ke simdumise izikhathi zonke ukwenzela ukuba kusihambele ngendlela izulu elithanda kubana sihambe ngalo. Siyalamukela kakhulu. So number 1 OR relationships. Relationships. Sizawathinta futhi namhlanje nxa sesiyafika ekugcineni. Izolo sivule kancinyane. Andilananzela ukuthi lokho akulani lokuthi ungukhapuli, akulani lokuthi ungusingle, akulani lokuthi unguwidow, akulani lokuthi uyiyouth, akulani. Liyakunanzelela. Kodwa akulani lokuthi ulilunga lemuli. Right. Ukuthi ulilunga lemuli, vele lezi zinto ziyasigudla. Esikhamba sonke. Ungabe ungumuntu ongekho kikho lokho ukusebenzisa i-digital world. Ungabe ungakusebenzisi. Kodwa amalunga akho emuli wona ekusebenzisa. Ngezinye indlela uzaba so kulabantu aba-infected laba affected. So wena uyaba ngo-affected. Andiya kunanzelela. Ngenxa yokuthi yebo awukho kikho lokho kodwa usuku receiving end uyakwamukela lokhu ngenxa yemeko ophakathi kwayo. Wonke umuntu uvelela ku family system thile. Wonke umuntu usuka ku family system thile. Imeko yaleyo system yiyo eyenza ukuthi abe ngumuntu oqondileyo kumbe abe angabi ngumuntu oqondileyo. Futhi isikhathi azasithatha ukuprocessa isystem avelela kiyo lokuthi ayizwisisise ngendlela ezakwenza ukuthi impilo yakhe ingabi impilo esabela okungayisikho okuvela ku system yakhe. Kuthatha isikhathi eside, kuthatha le energy enkulu. So ama relationships aqhakathekile. Wesibili roots, angitsho impande, roots. Sinanzelela ukuthi isikhathi esiningi siyakhohlwa lapho esivela khona. Kodwa lesi sifundo sisinanzelelisa ukuthi kakungabi khonto evela emkhathini in the digital space that causes us to forget our roots. Sinike example ekaJesu okwenza ukuthi agezise izinyawo. Ngiyathanda ukuloba kukaJohane, amanye amavangeli mahle kakhulu, kodwa ukuloba kukaJohane, uJohane uyachaza isizathu isenzo sisenzakala. So ukuze uJesu agezise izinyawo yikuthi wayekwazi ukuthi uvela kuBaba. Okuzakwenza ukuthi emakhaya ethu sihloniphane yikuthi sazi ukuthi sivela ngaphi. Mina ngingedwa. Nxa ngisazi ukuthi ngivela ngaphi, ngizahlonipha umna wami ngoba ngiyazi ukuthi ngivela ngaphi. Nxa ngisazi ukuthi ngivela ngaphi, ngizahlonipha umfowethu. Nxa ngisazi ukuthi ngivela ngaphi. Liyabona? Babe bancane bonke labana abagezisa izinyawo.
Babe bancane kakhulu. Phela wathi yena uAbraham engakabi khona. Litheni? Khulumani. Abraham engakabi khona. Yena ekhuluma wathini? uAbraham engakabikho ngikhona. Kazange ethi ngangikhona. Kulomahluko omkhulu khona lokho. Before Abraham was, I am. Kuthi yena kalawulwa yisikhathi. Alwa veni lesikhathi ade ngizakholisa ngikhona la. Kodwa angilasi isikhathi. Kalawulwa yisikhathi, isikhathi singakabi khona, wayesekhona vele. Yikho nxa esithi yena abanye babe ngathi uAbraham engakabi khona njengoAdam. Aluba nguAdam wayekhuluma wathi uAbraham engakabi khona ngangikhona. Kodwa yena uAdam engakabi khona wayekhona. Nxa ezikhuluma, he is not time bound. Uthi I am ukhuluma in the present tense. Lokho ngizakukholisa ngedwa. Ukhuluma ngekathesi, ngoba izolo yakhe lekathesi yakhe lekusasa yakhe kuye kuyafanana, kalawulwa yisikhathi. Nxa bemchaza bathi bona ngumdala wezinsuku, ngoba izinsuku zilawulwa nguye. Wayekhona, ukhona, uza kuba khona. Lokho engikuchasisayo lami angenelisi ukukuchasisa. Sizathatha iminyaka eyinkulungwane ukuthi sizame ukukuzwisisa. Yikho ngeke ngingaqalisa ukukuchasisa, singaqeda isikhathi sonke senkonzo. Kodwa kwenza ukuthi uJesu enelise ukuthi abe a relational being. Yikuthi he knew his roots. Sihamba sonke yini na? So let not the digital world ingathathi ubuyithi bethu ibulahlele khatshana. Okokucina sithe yini? Ama roles ethu. Lapho esikhulume khona ngendaba engamnandi. Namhlanje ke mfisa kuba sike sikhulume ngama boundaries. So aluba ngumedical world kade ngiza kuthi kungcono ukufaka fences at the top of the edge of the cliff than to have many ambulances down the cliff. That is why. It is better to have a fence at the top of the cliff than to have multiple ambulances down the cliff. So Tina senzani. We have many ambulances down the cliff, but no fence at the top of the cliff. So we invest in many ambulances. Hello? Likona? Siwesta imali enengi ngama ambulance. Thina singafaka ucingo phezulu laphayana. Kuyini okwenzakalayo nxa sesifaka ucingo? Prevention is better than cure. Thank you very much. Seselaphile. Ama ambulance kungaba ngeyodwa kumbe ezimbili. Kodwa singekela ukufaka ucingo, sizenza investment kuma ambulance. Sisonke. So ke ingqondo yethu must have a fence around it. Kumele ivikelwe. Okwenza amakhaya adilike yikuthi the fence is broken. I-ambulance ephansi laphayana. Liyabona i-ambulance ephansi. I-ambulance ephansi yikho lokhana esikhuluma ngakho o-divorce. Sokusiba le counseling abantu sebedivorceile angitsho. Ambulance ucounselor lwana ohleli labantu asebelungiselela ukudivorce, kumbe ucounselor lwana ohlezi labantu asebedivorceile, kumbe ucounselor lwana ohlezi lomuntu oyedwa oza othi nxa ngikhangele la ngibona umthatho wami sudilika. Yikuthi phakathi kwabo bobabili omunye wabo
kazange afake a mental fence. Right, samba sonke likhona. Alright, so ke kumele sichasise ukuthi i-mental fence le sikhuluma ngama-boundaries, i-topic yethu ithi boundaries, angitsho phela. I-mental fence is a psychological boundary. I-boundary esengqondweni. I-mental fence. Antisihamba sonke lingalahleki. Ngesabatha ngizachumayela namhlanje ngiyazama ukufundisa nje. Right. So ingqondo yomuntu kumele ifakelwe some psychological boundary. And the psychological boundary lay, it is built for protection. Yeah. Right. Slow down, Skumbuzo. Right. In mental fence lay is a psychological boundary. Right. Samba sonke. Step number 1. Yini? The psychological boundary. Yakhelwe isizathu CP. It is built for protection. Sihamba sonke. Kuba yibarrier enza ukuthi kungabi lezinto ezingadlula zisiya emkhumbulweni. Manje, what has this to do with my family? Follow me closely, sihambe sonke. Kulani lemuli yami lokho? Sihamba sonke. So ilizwi likaThixo linika the greatest protection to this brain. I-digital world cuts the fence. Mina ngingedwa. Okay, ngifuna ngibone mbesikhamba. Sikhamba sonke. So consistent exposure to the digital world makes the fence porous. Yenza ibe lezikhala ifence. Bese kusiba lendlela yokuthi i-boundary ekade ingavikela kayise i-boundary engavikela. Kule border jumping, alright, mana ngivusondele ulimini lwakhaya. Kule border jumping yabantu abangamelanga bengene ezweni leli bathole i-free accommodation kuleli lizwe, bangeniswa yi-digital world. Alright. Sese labantu sihamba sonke sikhuluma ngama-boundaries. So ama-boundaries lawa azalimaza izinto ezintathu. Azalimaza ama-boundaries amathathu. So kule boundary yakuqala kuthiwa yi-temporal boundary. Temporal boundary. I-temporal boundary. Antito temporary layers. Kuthi uthi boundary le kumele ibe khona kwesinye isikhathi ingabi njani? Ngilabantu. I-boundary le kumele ibe khona kwesinye isikhathi ingabi njani? Ingabi khona. Ngabonakala i-boundary le isihlala isikhona. Kuthi uthi i-boundary le isidlulise isikhathi sayo. Angikwazi mbe ngiyachasisa kuhle na. U-temporal njengo-temporal civil. Angitsho? So i-boundary kumele ibe khona kwesikhathanyana esifitshane. So ke i-digital world iyathatha izinto ezinje mana ngingakhangela umkami kathesi. Iyathatha izinto ezinjengomsebenzi. Does that sound familiar, mama? Iyathatha izinto ezinjengomsebenzi izilethe ngekhaya. Izolo ngoba amafayile benamathela kumbe lamafayile bakungela umuntu ongathatha amafayile wonke emsebenzini abuye lawo. Mina ngingedwa. Akula kade kungela izolo. Kade ngathwala amafayile. Yebo kade ngathwala iskim book, bengathwalani. But namhlanje ifoni le
Umsebenzi wonke yabe ukhona. Alizwanga. Yabe ukhona la ukuthi umuntu ekulive. Izolo kade kumele ukuthi nxa umuntu ekulive engahamba aye ekhaya le akula umuntu ozamfonela vele. Kodwa digital world siyenza ukuthi umuntu okulive esithi ngisake ngibe lemuli yami. Aha. Soku siba into kade kumele ibe temporal sisiba permanent. The temporal boundary is already broken. Sokulenkinga. So umsebenzi suyi 24/7. Angikwazi mbe ngilabantu. Osekusenza ukuthi isikhathi semuli singasabi khona. Sesincipha kangaka ngenxa yokuthi izinto ezimele ziphelele kuvalwa ngale emsebenzini. Azisavalwa emsebenzini ngiyazithwala ngihambe lazo ngekhaya. Ngiqhubeke ngizisebenza. Silokho sisonke? So iboundary yokuqala umsebenzi uyachaphakela ungene ngekhaya. Aloba benile nesikhathi athi ngizathi uke uzimakele. Ukuthi kuyona le regard kunjani. Ngikwazi bengilabantu. Sisonke? Abanye bethu senza ibusiness yethu vele iku WhatsApp. Anzange ngithi ku wrong. So akula limit yokwenza ibusiness. Nxa ibusiness yami ku WhatsApp alingizwe. Ngingapost status sami twayini Avron. Kuthiwa kwini? Evo ulimi lwami liyanamathela. Liyakwazi khona lokhuyana. Ngavele ngipost status sami salokhuyana. Sengimele ngimelele ukuthi ngobani abasibonile istatus. Nxa ngilesibindi ngibathinte. Anti ngifuna imali. Ngifuna imali. Nxa ngilesibindi sengisenze njani? Sengibathinta. Kodwa kulomuntu engihleli laye lapha kumbe ngumntwana. Lokho sithi mama. Umama ubhizi ngokuthi ngifuna amadolo ukuthi kusasa uthola umphako. Angikwazi mesihamba sonke. Ingavele ingene imessage yokuthi ngiyakufuna lokho okupostileyo. I-attention sizalandelela yena lwana umuntu opostileyo ongenisile imessage yokuthi linto ngiyayifuna. Umsebenzi usungena ngekhaya. So ngithemba siyazimaka lokho sizimaka. Lokho sizimaka. Anti imali siyayifuna. Kodwa imuli siyazifuna. Kuzawuba lusizi ukuthi ngemva kwesikhathi sokubuthelela imali ngithi ngiqeda ukuyibuthelela imuli ngingaselayo. Alizwanga. So kumele kube lendlela engizakwenza ngayo ukubalansisa. Linto iqhakathekile ukuthi ngiyibalansise. Ngingavumi ukuba isikhathi engisichitha la ngikhangele linto ngikhangela ukuthi ingingenisele imali. Okay. Kuyabuya kithi kathesi masinyane lokho. Abantu abatsha ngama content creators anjo. Hey. Ichichi liyayila abantu abatsha. Bangapha abantu abatsha likhona. Likhona. Hey, vumani phela. Vumani madoda. All right. Kuyabuya kithi kathesi lokho. So abanengi baye bese besenza imali ngecontent. Vele bayayenza vele la kathesi. Ngani? Ngecontent. So ngenxa push to do ngoba sokungumsebenzi, ijob. Ijob civil. It's actually an occupation. Kulomunye umzali owayekhuluma lo munye umntwana wakuposta lokhu ku Facebook umzali lo.
wathi yena umntanakhe ubexoxa laye ngokuthi kumele enze lokhu lalokhuyana ngaqeda ukufunda wasesithi mama, don't you know that YouTubers earn more than this guy okhuluma ukuthi ngibe nguye? Alizwanga mina ngingedwa ukuthi ngingaba le channel yami ye-YouTube, mama, lokho okhuluma ngakho kuzanithathela isikhathi sokuthi ngenze imali So i-digital world created that hype yokuthi ngifuna kube le more followers. Unfortunately, siyaze sizinqunule ukwenzela ukuthi ngibe lama followers amaningi ukuze i-channel i-handle kumbe i-Twitter handle kumbe i-TikTok whatever kumbe i-Facebook whatever ukuze inginike imali kumele ngenze izinto ezingidegradayo esenza kuphela ngibe ngumuntu ongaqedakaliyo ngoba abantu izinto ezingaqedakaliyo bayazithanda. Ungapost iverse yethi kumnandi kumethembu Jesu. Uzabona nje baye babili babathathu bethi amen kumnandi kuthembu Jesu. Kodwa ungaposta izinto ezingaqedakaliyo, izinto ezingelamsebenzi, izinto ezenyanyekayo, izinto ezingcolileyo. Mina ngingedwa. Izinto ezingcolileyo, izinto ezenyanyekayo, amabala amanye kawakhulumeki ngila. Uzabona abantu abanengi bazabuya babe lapho. Mina ngingedwa. Likhona? Kwesinye isikhathi ungabona izinto zizinengi, ungabona impukane zizinengi zilanda ingcekeza. Kumbukubola. Angithukanga umuntu angitsho. Sikunanzelele khona lokho. So, i-boundary yokuqala. So, kathesi abantu athesi ukusebenza awudingi ukuthi uye emsebenzini. Ungaba le phone yakwanisa ukusebenza. Angikhuluma izinto ezikhatshana, izinto ezikhona lapha. Bakhona abasebenza ngefoni yabo, asebenza ngefoni yabo, asebenza ngefoni. Abanye bakhona lapha abasebenza ngefoni. Imali yabo uyenza esefonini. Uyayenza sibile efonini imali yakhe ayenze esefonini. Kodwa unfortunately what suffers in the process yimuli. Ngoba nxa usebenza ngefoni kuthi ukuthi akula lapho nxa usebenza esikolo uyavala ioffice, nxa uthengisa eshop uyavala ioffice. Angazi besihamba sonke. Lapho nxa uthengisa emkambo amatamatisi uyavala. Nxa ule workshop yakho uyasebenza uvale. Nxa ule clinic yakho uyasebenza uvale. Kodwa nxa usebenza efonini akula sikhathi ukuvalwa ngaso ifoni. Ungapost egroupini yesigaba eseThorn Grove kumbe sengubo yenje ungavela upost egroupini uyabulokhe ukhangela ukuthi akula muntu yini. Ngenxa yokuthi kule drug i-digital world ihamba le drug leyi. Ihamba le drug okuthiwa ngumali. Money is a powerful drug. Kule study esake senzakala ngizakhuluma njengo lay person in this. Istudy lesi sathi sona imali yenwaya indawo ezenwaywa ngama drugs. Alizwa. Umuntu nxa kumbe phemimba nje what makes him high, imali layo iyamenza abe high. Likhumbuli abanye abathola ama 50,000. Liyabakhumbula? Abanye benza izinto ezilengqondo. Abanye wangena ebhasini wathi lonke namhlanje la alibhatali. Ngiyalibhatalela lonke. Money is a drug. Kodwa abanye wathi imali leyi ngizathenga isigayo, ngizathenga indlu, ngizayenza lokhuyana nalokhuyana nalokhuyana. Money is a drug. uCFO we conference wanika lesi sibonelo. Wathi yena
nje ATM isasebenza nje. Iyasebenza. Ungaya ku ATM. Xa ufika ku ATM uthatha imali. Kuyini okuphuma kuqala? Ngidala lacina uyakhona. Kuphuma yini? Ikhadi. Bese kuphuma yini? Bese kucina ini? I-receipt. Ngiyake lithole ukuthi lapha yana ama-receipt yakula muntu owathathayo. So security guard yabe kuhle kube le beam vele lapha yana. Imagine ngayi ATM iphuma imali kuqala. U-security guard ngawusala lamakhadi amangaki. Hey mina ngingedwa. Alright, mana ngiyenze sinye isibonelo. Money is a drug. Kungangena i-notification ithi nqing efonini. Yokuthi imali yakho isingenile. Nxa kade ungekho right, uhle ube right. Uyasila. Omunye wathi yena abanye benu kaliguli alila mali. Lingaba le mali liyasila. Okwenza ukuthi lihlupheke. Ligule akula mkhuhlane lilawo. Umkhuhlane kuswela imali. So ke i-digital world isebenzisa i-component yona leyi eyemali ukwenzela ukuthi abantu babe attached to it. Apushe so many followers ukwenzela ukuthi athole imali. Manje imuli ngapha ibe isisifa. Angikwazi kumbe sisonke silokho sisonke izihlobo zami ezithandekayo. So i-boundary yokuqala le sengichithe isikhathi eside kiyo, the temporal boundary ephathelane le zinto ezinjengemsebenzi, izinto ezinjengesikolo. It's a temporal boundary. Abantwana besikolo kathesi sebefunda la. Anila kubona. Sokufundwa la. So ukuthi isikolo sicina sikhathi bani? Asisagcini isikolo. Ngathi ngiphuma e-office lapha ngahlangana lomunye umntwana. Ngathi how is school? What? School is very stressful. Kwaku grade 4. Why are you saying it's stressful? I don't have time to play. Angisela sikhathi sokudlala. Utitsha wethu sinika number 1 up to 8 every subject. And this umbuzo wakho na besixoxa labanye. Umbuzo wakho na la uyavunga yazi. Lo teacher la uyabe engayazi i-answer. Obuzileyo kayazi i-answer. Khona sayadinga ukuthi i-answer yakhona ithini. Angikwazi mbe sihamba sonke. Unfortunately, we lose our children. Angikwazi ukuthi sithini. We lose our family. Omunye wayelokho esithi umntwana ubhizi, kathi umntwana ubhizi khuluma le Illuminati. Akusela boundary. Angikwazi besihamba sonke. And then another unfortunate thing ukuthi i-digital world nxa umntwana engabuzwa ukuthi go and search uye researcher nge-reproductive system. uGoogle kakwazi ukuthi zayo ngu-grade 1 kumbe ngu-grade 4 kumbe ngu-form 6. Kakwazi umnike i-answer injongoba injalo. Kasefi. All right. Angikwazi mbesihamba sonke. So there is no censorship. Uyamnika i-answer nje njengoba injalo. So isikhathi sethu singavuma sizakhuluma nge-safing for abantwana. Isikhathi sethu singavuma. Kodwa ayikhona esifundweni sanamhlanje. Lingezwa ngingakhulumanga ngakho lingikhumbuze. Kuqhakathekile ukubana sikubambe. Ngoba imuli zethu kuze zilondolozeke akula ngenye indlela vele pheli homework yenzelwa khona lapha. So kumele kube lama parental controls ungamekeli. Kumele efonini yakho ube lendlela yokucontrol ifoni yakhe. Ube kwazi ukuthi ungena kuwapi ama sites. Aso abuse its protection. Mental fences. Angikwazi sihamba sonke. Sihamba sonke isihlobo zami ezithandekayo. I-boundary yesibili is a spatial boundary. It's under siege as well.
sengikhulume ngayo example leyo ukuthi umsebenzi uyabuya ube lapha. So ke this has to do with the space lapho esikhona. Ukuthi I'm working from home. Yakelizwe lento working from home. Sake sayenza ngeCovid angitsho. iCovid yahle yakuletha yahle yakwenza ukuthi vele abanye sebehamba emsebenzini 3 days engxenye 2 days uyabe sebenza ekhaya. Manje anje kula timetable kusebenza from home. Akula timetable yokusebenza from home. Ngenxa yokuthi akula timetable abantu abalimalayo ngobani? Ngabangekhaya. So ngenye iboundary elimalayo. Njengalokhu sijile ukuthi izolo umsebenzi bekungu9 kusiya ku5 kumbe ngu8 kusiya ku4 kodwa namhlanje sokungu 6 to 6. Ungavuka umuntu sehleqalisa ukusebenza. O content creator sebeqalisa ukusebenza. Secabanga ukuthi what can I post today? I-digital world nxa ungapostanga ngiyakutshela ukuthi you have not been posting for a while. All right. You have not been posting. Uzwe ngani usulecala lokuthi awupostanga lutho. Okuyinto kakhona kunjalo. You've been quiet for a while. We are missing you. Mina ngingedwa. Nxa ukhangele lapha uzubone le arrow ye increase le arrow ye decrease. Abakulokhu bayakuzwisisa. Ukuthi hayi iviki leyo wehlile kakhulu. Iviki leyo uyenyukile kakhulu. Kuyakunika kuyi-reward lapha enhlizweni kuthi nqong nxa kungena kusithi nqong enhlizweni okuyi-reward khona kukhona kwenza uzizwe ube ngcono. Osokusenza ukuthi ube ngcono yi-gadget kasomuntu. Hayi mina ngingedwa. Nxa kuyi-gadget esisenza ube ngcono umuntu kasadingakali. So ku-affecta i-boundary yesithathu, the relational boundary. Hey. Likhona. So njayile ukubuza umbuzo nxa ngikhuluma ngalokho. Nxa ngiku WhatsApp sitting room, alright, ngiqalele sitting room. Nxa ngiku WhatsApp sitting room, ngichatta labantu abangu5. Bangaka abantu abase sitting room? Sesingu6. Nxa umkami bese sitting room, mina ngichatta labangu5, yena echatta labangu7. Bangaka abantu asebesendlini? 15. So lapha kulabantu abangaka endlini. Thina besicount singu2. Kodwa kulabantu abangaki? Abangu15. Yikho kule ngxabano ezinengi emakhaya. Kulabantu abangu15 abahlalayo endlini la. Mina ngingedwa. Bangu15 banxusiwe bonke sebekhona lapha baphakathi endlini. Ukuthi thina sikhulumisane sobabili akusavumi ukuthi thina sikhulumisane sobabili ngoba kulabantu abangu15 sibanengi kakhulu. Umsindo osendlini mnengi kakhulu. Mina ngingedwa. Umsindo osendlini mnengi kakhulu, mnengi okumangalisayo. Wenza ukuthi thina sobabili ngaze sikhulumele phezulu kasizwanani. Mina ngingedwa. Insult to injury. Singasuka ke silokho sichatta sesiqonde bedroom sesingenisa abantu abangu15 ebedroom. Sebengenile bedroom abantu abangu15. Ama emoji othando ayaphuphuma ephuma efonini esiya ebantwini abakhathana. Ngithiya umuntu olele eceleni kwami. Elamba uthando, eluswela uthando, kodwa kulabanye abantu ababobothekayo nxa bebona ifoni. Omunye wathi yena
yazi ngiyafisa ukuthi ngangiyifoni yakho ngoba nxa uyibambile uhlala ubobotheka. Mina awusela ndaba lami ngiyafisa ukuthi ngangiyifoni yakho nxa uyibambile le phone uyabe lokho ubobotheka. Ngiyafisa ukuthi how I wish I was your phone. But there's also someone ezulwini othi yena how I wish I was your phone. Ngubaba, the relational boundary iyephukile, ayiphukanga lapha kuphela ekhaya, iyephukile lasezulwini. uNkulunkulu uthi how I wish I was your phone, because when you hold me, when you hold it, you are comfortable. When you lose it, you are stressed. But when you lose me, you are not stressed. Awulanda if uyazikhohlwa lokuthi ngikhona. Ungabona efonini yakho kulomuntu osusithi nxa ungazange ukhulumisane laye lo muntu ongasomlunga lemuli. Ungezwa lo muntu ungasazange ukhulumisane laye uzwe sengazathi ulecala. The relational boundary has already been broken. Okay, alingizwa. Ungezwa sengazathi usulomlandu wokukhulumisana lo muntu ongayisuye lunga lemuli. Ungelamlandu wokukhulumisana lelunga lemuli. Uzwe sokulesilokozane sokuthi I wish. Alright, ngizafaka layer yes2, layer number 1. Ungezwa sokulomuntu anzange ngithi uthi wesilisa lo wesifazana lizangizwisisisa kahle. Ngiyekele ngabomo ngoba kade sakusela ukuthi ngowesilisa lo wesifazana. Ama emotional bonds ayenelisa ukuba khona phakathi kwesilisa lo wesilisa angahlambulukanga. Mina ngingedwa. Sisonke. Okwesibili, ungabona usufihlela the close people i-communication yakho olayo labanye abantu, lalo umuntu othi yena nxa ungavuka ekuseni uzwe kusithi kangimfonele, uzwe usithi kangimtextele, uzwe kusithi kangimthumele imessage. Ungabona usuthumela usudelete, uthumele udelete, kuthi ukuthi the relational boundaries is under siege. Kudala isidilikile i-relationship yalaba abaseduzane, kungaba yimi lomntanami, kungaba yimi lomkami, kungaba yimi lesihlobo sami. Angikwazi mbe sikhamba sonke yini na? Ngoba lokhu kumele kwenzakale emulini. Unfortunately it happens outside the family. Kwenzakala phandle kwemuli, akwenzakali emulini. Bekuswelakala ukuthi ngakwenzakala phakathi kwemuli. Nxa ubudlelwano lobu benzakala phakathi kwemuli, ukuthi nxa uvuka so ekseni uthi hey ngacina nini ukufonela ugogo. Uzwe ulecala lokufonela ugogo. Mina ngingedwa. Uzwe ulecala lokufonela umntanakho, uzwe ulecala uthi kange uzumfakele lo mthandazo. Ngoba phela khona lokho kuyinto ku right kakhulu. Khona lokho kuyinto, khona lokho kuyi-digital thing lokho. Ku right kakhulu, kuyancedisa. Futhi ukuthi sibe lo mthandazo njengemuli. Efonini, omunye use-Australia, omunye use-Canada, omunye ungaphi. Sibabize bonke, sibe lesikhathi somthandazo. Ungezwa leso silokozane emulini singasekho, kodwa leso silokozane siphandle kwemuli. Already the relational boundary has been broken. Kudinga ukuthi welapheke ngegama lika Kristu Jesu. Kuyadingakala ukuthi uJehova akusize. Sihamba sonke yini nazihlobo zami ezithandekayo. Lawa ama-boundaries womathathu alimele. Liyakhumbula i-mental fence esikhulume ngayo? Liyakhumbula i-mental fence esikhulume ngayo siqala? Nxa i-relational boundary isilimele, i-mental fence vele isibhobokile. Sokulabanye abantu aba-occupya isikhathi, abanye aba-occupya isikhathi, aba-occupya indawo engqondweni,
abangayisibo abamele bahlale engqondweni. Sebethola i-free accommodation engqondweni zakho bengamelanga bayithole laba bantu. Sebefuqela abemuli phandle. Abemuli kabaselalo ilungelo lokungena. Lekile babona abantu ababobothekela abantu baphandle abangakibo bengabathandi. Bababobothekela abantu baphandle. Uzumangala uthi kanti uyabobotheka kangaka. Nguye lo usibili uyabobotheka kangaka. Nxa esengekhaya, engafika ngekhaya, kuba nzima kakhulu, kuyesabeka. Uba yingwenyama yomdeni wakwaJuda. Achaye umama achaye umntwana owokuqala ashaye owesibili athi akusela ingaya khona qonda inji landa umangoye, amakundwana athwale nzima. Umuntu lo uyahlupha kakhulu. Kodwa nxa esekwabanye, ngani wehle ekuseni vele ezulwini, wehliswe ngentambo, ingilosi kaThixo ehla ivelela ezulwini, uyamangala ukuthi unjani. The relational boundary has been broken. Mawube kithi lo mqondo owawukuKristu Jesu, ukuthi lanxa wayephakeme wazehlisa wazibeka okomfokazi ukuze sibe nobudlelwano obuhle. Unfortunately, i-digital world says, nguwe oqhakathekileyo, kayisuye oqhakathekileyo, nguwe oqhakathekileyo. Bese kubulala lezi izinto ezintathu. Ngifuna kuba lo mthandazo oqhakathekileyo namhlanje ekuseni, namhlanje ntambama. Umthandazo wami uthi uNkulunkulu asiphathise ngamunye wethu lawo maboundary engadiliki, kodwa senelise ukuwagcina kahle njengokwethembisa kwelizwi likaThixo. Sibekwazi ukuthi izinto zonke zihamba zisiyagcina lapha, kungachaphakeli okwangale kungene ngapha, kodwa konke kuhambe ngokohlelo lwasezulwini. Baba wethu osezulwini, njengabantu abakho adilikile amaboundary, ngcele yonke iwele phansi. Siyakhuleka Nkosi ukuba kungabikho nto emaphakathi kobudlelwano bethu nabemuli yethu, kungabikho nto emaphakathi kobudlelwano bethu kanye lawe Thixo, kodwa sibe lobudlelwano obuhle obumangalisayo labemuli, ukuze abantu bathi bona, imuli lezi ngendlela eziyizo zona, sure izulu lisesekhona. Senzele kahle, sibe lama mental fences, kungabikho ama-border jumper angena ezingqondweni zethu angazange avunyelwe. Sizivikele ingqondo zethu ngendlela emangalisayo. Kwelihle igama lomfelo uJesu siyakhuleka. Amen. Amen.